sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Qala radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, irji'u balika sira alaikum ning keluarga nira fa'aqimu manggona sira fihim ning tengah-tengah keluarga wa alimuhum he bapak muruka ning anak rabi. Oh ayo sira, ayo ira wa alimuhum wong lanang muruka ning anak rabi wa muruhum ngongkona sira ning anak rabi wa sallu salata sira salata kadza salat anu fi khini kadza waktu anu baka bedug salat bedug asar salat asar bengi tahajud wa sallu kadza lan nglakona salat sira kadza ing salat anu fi khini kadza ning waktu anu onon rabine jupai keterangan salat ya nok bagian ngundang nok kan asal gelem salat bae tua-tua je ngundang nok ya nok tua beli salat alhamdulillah sira salat wis tetep alhamdulillah weru beli maknane Fatihah ya beli. Iya, beli apa-apa kang maune werugen, kang werugen maune beli mengkenen kanggo bengikin siji bae bismillahirrahmanirrahim ya weru pun si bismillah si awit bengen gen kula ning madrasah ya wis syukur alhamdulillahirabbil alamin sakabe puji ning Gusti Allah ngerti kula gen marah anak puji kodim kadis kodim gula ku mesantren mesti lihat mbu apa ya dudu mengkenen ari pujiku mengkene kang sira beruku mengkenen jupai beru ngerti aduh ari wis diuruk ngerongo kenang tapi bak wis paham muni ngerti kaya wis ngerti maune ka bagian wong lanang kudu ngimbangi ya asal idep anak mekoten nguruk anak awit cilik bismillahirrahmanirrahim ya bakar minum arep mangan baca bismillahirrahmanirrahim bismillah bagus bocah kan dialem aja kayak glek coba glek coba ayo cung mangan cung kok ayo mangan ki enak ki kok beli nganggo Islam pun ku wong tuane kang mengkono ngajari mengkono apa sih berarti bismillahirrahmanirrahim onon bismillahirrahmanirrahim wadon ku nyosoni toliki we dingin tengen dingin don
nyosoni bocah sing tengen pada uga bocah ya bocah ke anak bebayi tengen bapaknya tengen. Qala radhiyallahu sebab Nabi niku yuhibbut tayammum niku Islam mengkononku. Qala sallallahu ala Muhammad sallallahu